Kada se govori o broju imenica, one mogu biti u jednini i u množini. Imenice koje se završavaju na suglasnik imaju često nastavak ovi: leptir, leptirovi, most, mostovi, lav, lavovi, brod, brodovi, glas, glasovi i slon, slonovi. Isto tako mogu imati nastavak evi: miš, miševi, nož, noževi, broj, brojevi, kraj, krajevi, otac, očevi i sir, sirevi. Isto tako imenice koje se završavaju na suglasnik imaju i u množini nastavak i: dan, dani, noć, noći, razred, razredi, zub, zubi, nokat, nokti i tako dalje. Imamo imenicu čovjek, čovek, koja ima nepravilnu množinu ljudi. Kod imenica koje u množini imaju nastavak i događaju se i glasovne promjene, odnosno sibilarizacija, pa imamo orah, orasi, momak, momci, bubreg, bubrezi, učenik, učenici, izlog, izlozi i uzdah, uzdasi. Imenice ženskog roda koje se završavaju na a, u množini se završavaju na e: ruka, ruke, noga, noge, žena, žene, sreća, sreće, stolica, stolice i majka, majke. Imenice srednjeg roda koje se završavaju na samoglasnike o i e ponašaju se različito u množini, tako da imamo selo, sela, brdo, brda, jelo, jela, more, mora, ulje, ulja, jaje, jaja, ime već ima nastavak imena i rame, ramena. Kad se u srednjem rodu mladunčad stavlja u množinu, imamo nastavak či ili ad. Tako imamo pile, pilići, pače, pačići, tele, telad i unuče, unučad. Pluralia tantum su imenice koje imaju samo množinu. Takve imenice su pluća, usta, gaće, naočale, odnosno naočare, hlače, odnosno pantalone, makaze, odnosno škare i imenica novine, naravno da takvih primjera imamo još. Oblici imenica nazivaju se padeži. U našem jeziku ima ih 7. Nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, instrumental i lokativ. Imamo male razlike u hrvatskom jeziku. Lokativ je 6., a instrumental je 7. padež. Padeži su još jednom nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, instrumental i lokativ, a u hrvatskom nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokativ i instrumental.
Nominativ je osnovni oblik imenice. Imenice u nominativu najčešće imaju službu subjekta u rečenici. Pomoćna pitanja su ko i šta, odnosno tko i što. Imamo rečenice otac radi, majka je došla, učenik uči, pas laje, kiša pada, sunce sija, nož je tu, auto vozi. Genitiv je padež koji u našem jeziku ima najviše funkcija. Pored ostalog označava pripadnost, porijeklo, odnosno poreklo i dio nečega, odnosno deo nečega. Pomoćna pitanja za genitiv su koga i čega. U zadatku broj 1 trebate imenice staviti u genitiv. Popio je čašu sok, ovo je auto moja mama, čuvaj se prehlada, nije došao zbog bolest, skijam se svaka zima i otišao je od kuća. Dativ je padež namjene, namene i cilja. Pomoćna pitanja su mu kome, čemu, odnosno komu, čemu. Najbolje se okrenuti čemu, prirodi. Uputili smo se prema čemu, prema vodi. Nakon pecanja idemo kući, ribe ćemo dati kome, odnosno komu, prijateljima. U zadatku broj 2 imenice stavite u dativ. Kupio je poklon kome, komu, majka. Idemo prema čemu, pomozi kome, komu i krenula je ka čemu. Akuzativ označava objekt, odnosno objekat radnje i pravac kretanja i mjesto, odnosno mesto. Pomoćna pitanja za akuzativ su koga i šta, odnosno koga i što. On svira što? Gitaru. Voli da sluša koga Elvisa. Anu boli zub. Stao je uz prijatelje, putovao je kroz Austriju i išli smo niz ulicu. Vokativ je peti padež. On je nezavisni padež za dozivanje, obraćanje i oslovljavanje. Obavezno se u pisanju odvaja zarezima, odnosno zapetama. Pomoćnih pitanja nema. Imamo rečenice, učenici, obratite pažnju na zadatak. Nastavniče, mogu li postaviti pitanje? Hej, Jasmina, vrati se. Gospodine, izgubili ste nešto. Možete uočiti da se vokativ obavezno odvaja zarezima, odnosno zapetama. Naredne imenice, učitelj Ivan, gospođa, direktor stavite u vokativ. I nemojte zaboraviti da upotrijebite zarez, odnosno zapetu. Šesti padež je instrumental u hrvatskom sedmi. Instrumental je padež koji označava društvo i sredstvo. Već smo u prvoj lekciji radili kada se koristi s, odnosno sa, i kada se ne koristi. Igra košarku s prijateljem, razgovara sa sestrom
živi s roditeljem, šeta sa psom, uči s Nenadom i druži se sa Selmom. I vidimo da se prijedlog sa piše odvojeno. Međutim, kada imamo sredstvo, ne koristimo prijedlog s, odnosno sa. Vozi se motorom, piše olovkom, boji četkom, buši bušilicom, putuje autom i plovi brodom. Lokativ označava mjesto, odnosno mesto ili o kome ili čemu se govori. Vokativ ima pomoćna pitanja o kome, o čemu i gdje, odnosno gde. Ljudi su u hali, orkestar je na bini, razgovaraju o koncertu. Znači imamo gdje, o kome, odnosno o komu i o čemu. Za naredne rečenice napišite imenice u lokativu. Pacijenti su gdje, odnosno gde, učenici su, mornari su. Napišete mjesto, odnosno mjesto gdje se nalaze. Pričaju o kome, mame pričaju o kome, ribari govore o čemu. Domaći zadatak Vojislav Stanojčić. Učiteljica je ustala i rekla: sada ćemo vidjeti kako ste uradili zadatke. Ima li nekog da nije znao da reši zadatke? Neka dignu ruke svi oni koji nisu napisali zadatke. Javiše se 3 dečaka i 1 devojčica. Oni su bili bolesni. Učiteljica se nije na njih ljutila, već je počela da pregleda zadatke ostalih. Došla je i do Mišine klupe. Mišin par pokazuje svesku, a Mišin deo klupe je prazan. Na njemu nema nikakve sveske. Mišo, gde ti je sveska? Pita učiteljica. Zar nisi napisao zadatak? Jesam. A gde ti je sveska? Ja sam je zaboravio, kod kuće mi je. Svi đaci se okrenuli, gledaju u Mišu i osmehuju se. Znamo mi te izgovore, kao da govore njihovi osmesi. Miša se zbunio i pocrveneo. Časna reč, kaže. Dobro, Mišo, kaže učiteljica, ja ti verujem. I otišla je dalje. A drugovi Mišu i dalje gledaju i podsmehuju mu se što je prevario učiteljicu. Posle je zazvonilo i đaci su otišli na odmor. Kada su se vratili sa odmora i čas počeo, Miše nema. Njegov par je to rekao učiteljici. Učiteljica je pitala gde je Miša, ali niko nije znao da joj kaže. Nikoga nije video za vreme odmora. U tom je neko zakucao na vrata. Ušao je Miša, zadihan i znoja. U ruci je držao svesku. Evo, izvolite, rekao je. Doneo sam zadatak. Zatim je otišao na svoje mesto i seo. Gledao je sve redom, a svi dečaci i devojčice su pomalo izbegavali njegov pogled.
današnjim pitalicama 5x6 obradit ćemo broj i padež imenica. Napiši množinu imenica muškog roda đak, orah, most, sin, kolač i miš. Ispravno je bilo napisati đaci, orasi, mostovi, sinovi, kolači i miševi. Imenice srednjeg roda stavi u množinu, a te imenice su oko, rame, ulje, selo, ime i brdo. Ispravno je bilo napisati oči, ramena, ulja, sela, imena i brda. Sada nećemo imati 6, već 7 odgovora, zato što se radi o 7 padeža. Padeže morate složiti po redu. Imamo dativ, lokativ, vokativ, genitiv, nominativ, instrumental i akuzativ, naravno samo početna slova. Ispravno je bilo napisati nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, instrumental i lokativ, odnosno u hrvatskom jeziku lokativ i instrumental. Ove imenice stavit ćete u lokativ tako da ćete koristiti prijedloge, odnosno prijedloge na i u. Na noga, na ruka, na more, u sveska, u kuća i u voda.
Ispravno je bilo napisati na nozi, na ruci, na moru, u svesci, u kući i u vodi. I posljednje, 5. grupa pitanja vezana je za instrumental, s kim, odnosno čim. Obratite pažnju, ako je društvo, onda je s kim, a ako je sredstvo, onda je čim. Putuje auto, priča brat, reže nož, boji četka, šeta Marina i zove telefon. Naravno, prvo je putuje autom. Ispravno je bilo autom, s bratom, nožem, četkom, s Marinom i telefonom.